دەم باش خوێندەکارن هێژا ئیرۆ ئەمێ دەرباسی بەشی خۆی دوویەم ببن ji branşê erdîngarî wana xwe a yekem. Wana me yekem li ser vedîtina jêderên xwezayî. Berî em derbasî vedîtina jêderên xwezayî bibin, em ê ji we re hinekî zelal kirin. Çi yanî em bêjin jêderên xwezayî û vedîtina wan? Wek em zanin mirov dema gog ser rûyê cîhanê hat dîtin, ew jî wek em bêjin ew bi şînatî bi yan lawir bi xwelser we cî em bêjin li ser rûyên erdî hat dîtin li vê dekî tiştek li derdora dîtine bû ji xwezayî û lawira pê ve. Yanî em bêjin hêdî hêdî vî mirovî çawa kir gijiyana xwe bike, dikare bi xwe biparêze ji van lawiran ya dikare bi xwe biparêze em bêj ji sar û sermê ji germa zêde çawa jiyana xwe bikar anî û çi ji xwe re vedît di hundirê vê cîhanê de. An herîdekî vedîtina jêderên xwezayî deman bêjin vedîtina jêderên xwezayî ji dema ku mirov dest bi hezirandinê kiriye li vê dekê heta roja me îro jî gelek tişt û amûr di jiyana xwe de ya rojane de bikar aniye. Yanî em bêjin rojane mirov tiştin ve didît ji xwe re. Yanî em bêjin her tiştek vedît em bêjin sûd jê digir ji xwe re. Destpêkê li vê dekê mirov dema tiştê gog vedît çi bû ew amûrê ji xwe re vedît yek jê kevir bû. Ev kevir çawa bikar anî wek em bêjin raheşt di kevran ji xwe re li hev xist wek pirûskên agir jê çû. Dema pirûskê agir jê çû wiha belkî em karibin van kevra ji xwe re di rojê bê de em ji xwe re bikar bînin. Li vê dekê yanî em karin bêjin di rêya vî kevrê hanê re gelek tişt ji xwe re afirandin. Yek jê jî em karin bêjin yek jê em karibêjin kirin ji xwe re weke kêr yanî jê çêkirin ji bo birîna daran û weke em bêjin ji bo nîçirvaniyê jî ji xwe re bikar anîn. Anha li vê dekê di jiyana xwe di dema avana bikar anîn yek jê kevir bû pir bikar anîn ji bo avakirina xaniyan ji bo çêkirina em bêjin her kolanekê hatin çêkirin. Anha me derbasî berî wek em derbasî beşê xwe dibin li vê dekê tiştin jî hatin vedîtin wek kanza jî kanzayên binher jî hatin vedîtin û hatin bikaranîn heya roja me îro tên karanîn. Anha me derbasî beşê xwe dibin beşê me de dibe di li vê dekê di herekîna dîrokî de jêderên xwezayî di herekîna dîrokî de herekîna dîrokî de jêderên xwezayî. Xwezayî li vê dekê jêderên xwezayî çibûn serdemên kevin. Dewam dêjin serdemên kevin. Di serdemên kevin de mirov çi vedît? Di serdemên kevin de destpêkê wek berî ana me got mirov ji xwe re yanî li vê dekê çi vedît? Kevir. Cara yekem kevir ji bo jiyana xwe mirov vedît. Ew ji wan bêjin serdemên kevin. Anha vedîtin û afirandin. Çawa vedîtin û afirandin bikaranîn amûrên wek birek û kevir hatin afirandin. Yanî kevir ji bo em bêjin him avakirin be him ew kevran dikirin birek hem dikirin ji xwe re pîrkokeva ji bo pê nîçirvaniyê bikin. Li vê dekê ana xebatên aborî jî hene. Xebatên aborî. Xebatên wê aborî çibûn? Li vê de xebatên aborî bi nîçirvaniyê û komkirin û bi karanîna kevirên dest pê kirin. Yanî em bêjin dema ev kevrana ji xwe re dikirin birek dikirin kêr ji xwe re ji bo nîçirvaniyê him wê nîçirvaniyê bikin bi goştê wa lawira bixwin him jî xwe ji wan biparêzin jî. Ji ber ku gelek lawir hebûn di em bêjin di va daristana de ew jî goştxwar bûn ji bo li xwe diparastin di rêya wê re. Li vê de jêderên xwezayî yên ku giringiya standiyê jî ji bo nîçirvaniyê û em bêjin xweparastina amûrên bi kar pêk hatine. Çêkiriye û
كبر جي ام بيجن كرنا وكا چقماق شخوره هاتنا دست خستن وك مگو دكبر لهف خستن آگر جدي چو او جي شخوره كرن وك آموره كي چقماق يعني آگر شخوره بيت خستن هم خوانا خالصر چه دكرن هم خوبي گرم دكرن و هم خواج اب آگرك چه دكرن جي دريا بي چقماق غيره خود پاراسن جلاورين گوشت خور آن همه درباسی سردمین ناوین ببن سردمین ناوین سردمین ناوین د سردمین ناوین ده چه هبو؟ د سردمین ناوین ده لوی ده که یک جه د وی ده ماهانی ده ام بیجن ایدی مرو دست به چکر دست به چاندنیه و شیناتیان کرد شخوره چاندنی کرد وقت چاندنی ام بیچ یک جه پامبو بو گنم بو ام بیجن جه بو ام بیجن وکی دیجی تشتن هور هود هاتن چاندن و خودی کرنا لاوران جی دما خودی کرنا لاوران شخوره کاران اف لاور شخوره کدی دکرد آنی جنبه اجبو پربونا با لاوران جیل جنبه چه دکرد و دیتن و آفراندن جی هبو ویده ودیتن و آفراندن ویده که امکارون رو بجن جواره ودیتن و آفراندن چه بوله ویده که ام بیجن چاندنی و لاوروانی دست بکریه یعنی ام بیجن دما مروف چاوی خل سر وجه دنیای وگری عمل سروی دنیای هاتیه وگرن دست به چکر چاندنی و لاوروانی دست بکریه جدرن خزایین گو گرنگی استاندیه جی جبو چاندنی آخین برهمدار و آف جی جبو چاندنی خواه بکار آنیه یعنی ام بیجن که آخین برهمدار تنبن یان ام بیجن لاورج تنبن البته مروف نکاره جیانا خوش بکر جبر بک جیانا مروف گریدای چاندنیه و وان لاورا نها امی درباسی سردمین کانزا بن سردمین کانزا د سردمین کانزا ده مروف چه بدید؟ دویده که کانزای وکه حسن صفر هاتنه ودیتن و گیسن هاتنه آفراندن یعنی لویده که پشتی مروف کور شخوره ودید دهاندره وی جیهانی ده پشتی وی جی کورن دجی وکه مگو حسن و صفر و گیسن هات ودیتن لویده که گیسن چی بو وک گیسن دما گجوی حسنی ها دهات چه کرن شخوره پی پشتا لاورا دهات گریدان پی عرض خواه جود دکرن لویده که شخوره یعنی ام بیجن او آمور گل که گرانتن نبون اف گیسن دوی دمیده هبو آنا خباتن آبوری خباتن وی آبوری لویده که آبوری خباتن وی آبوری چبون لویده خباتن آبوری به خباتن ام بیجن کانزاوانین هاتنه دست بیکرن و به آفراندنا گیسن ره قاتن چاندنیه ره ام بیجن هاتن بکارانین یعنی دریا وی گیسن ره شخوره قاتن چاندنیه چیکن یعنی گلک ام بیجن روحاتن هبون عرضوانا راس بو یا خوار و یا جارو نوال بون دریا وی گیسن شخوره جو دکرن راز دکرن جبو چاندنیه خواه بکن یعنی مروف نکاری بو بدستی خوش خوره عرضه راکا یان چاندنیه بکن دریا گیسن ره شخوره چاندنیه دکر جدرن خزایی جی گو گرنگی استاندیه الویده که جی چه جدر بون جدر کانزا دمین به کارانی ناوی ده جی ام بیجین گرنگی که استاندیه کانزا جبه بو امزان هر جمعه ایرو جی کانزا گله که ام دست دخانو و ام یعنی ده آوری امده جی گله که تیب کارانین جبو هلاندنا کانزای و ام بیجین انرژی جی هبول الویده که انرژی جی هات بکارانین پیویست بوجمره شوطاندنا داران جی امیجن دهات بدست خستن جبو وان کانزایا آنها می درباسی سردمین پیش سازیا ببن سردمین پیش سازی دوی دما هم ده چه هات ودیتن یعنی تمام گیان پیش سازیه یعنی ام بیجن تشتن بر تحتر هات ودیتن و افراندناوی ده سالا 1712 ده ماکینه حلمی هات بدست قصد ده سالا 1730 ده جی پامبو هات بدست قصد یعنی هات ودیتن مروف شخوره ودیت پامبو بکار آنی چان ده سالا 1730 ده جی ام بیجن دینامو
هات ودیتن. د سالا 1910 de jî motorê gojbo em bêjin hundirê ve dişewitîne ew jî hat çêkirin. Anha xebatin êwê aborî, xebatin wê aborî çibûn em bêjin li vê dekê bi afirandina ji bo roja me îro ber bi pêşesaziya ve gavin baş avêtin. Ev gavin dema hatin avêtin bi afirandina traktorê re û çandiniyê re em bêjin pêşketineke çi mezin hat çêkirin. Dema em bêjin hesin hat dîtin, kevir hat dîtin, em bêjin pambo hat çêkirin. Di piştî wana jî çi hat vedîtin? Traktor. Ji hesin hat çêkirin bi riya wê traktorê çandiniya xwe jî pêş xistin. Li vê dekê em bêjin girseyeke di sed sala 19 de bi taybetî em bêjin piştî şerê cîhanê yê duyem ji bo gelek welatan bûye çavkaniyên aborî. Li vê dekê bi pêşketina em bêjin geşteyarî û dewlemendiyên çandî û xweşikbûna aborî û xwezaya wê derketiye pêş. Yani em bêjin gelek bajar hebûn di riya van em bêjin çanda xwe ya em bêjin dîroka xwe wê xwezaya wê xweş yani hem çiya bin hem deşt bin hem daristanê wê pir bin ev jî ketibû em bêjin cihekî dîrokî de. Jêderên xwezayiyên got giringî standiye jî bi afirandina makîneya hilmê re giringiyeke komir û hesin pir bûye. Yani piştî van tişta jî komir jî û em bêjin hesin gelekî heya roja me îro jî giringiyeke standiye û em di roja xwe rojanê jî dema mirov jiyana xwe dike kar tîne vana. Li vê dekê bi afirandina traktorê wek me got qatên mêrg û çêrgeh û daristan jî veguheziye xisiye xwedîkirina em bêjin li vê dekê lawiran jî û him ji aliyê çandiniyê ve jî dema em bêjin mêrg û çêrgeh li vê dekê dema em bêjin lawiran hebe li cihekî jiyan dikin li vê dekê dibe mêrg hebe ya em bêjin çêrgeh hebe ji bo gilê çi be ev lawiraya lê biçêre bê xwarin. Anha li vê dekê wana me bidawî bû em ê berîk em wana xwe bidawî bikin em ê derbasî pirsê xwe yê nirxandinê bibin. Pirsa me yekem dibêje çi dibe hevrûkirinekê di navbera serdemên kanzayê û serdemên navîn de çêke. Wek me got serdemên kanza û serdemên navîn. Me got serdemên ê kanza çi bûn li ceme wek me got vedîtina hesin bû, sifir bû, gêsin bû avana hatin dîtin di serdemên kanza de bûn avana. Di serdemên ê navîn çi ceme hebû di serdemên navîn de li vê dekê me got çandinî û lawirvanî hebû di wê demê de. Pirsa me duyem dibêje amûrên di serdemên kevin de hatine bikaranîn binivîsî. Di serdemên kevin de wek me got destpêkê çi bû ji bo em bêjin kevir bû. Kevir ji bo çi hat vedîtin ji bo nîçirvaniyê ji bo em bêjin xistin birek ji bo xwe biparêzin ji lawiran ev hat vedîtin. An her vê dekê wana me bidawî bû û me bînin kêf û xweşî de.